салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радио озодӣ тақдими шумо мешавад. ман шалои гулхоҷа ҳастам дар хизмататон азизон. дар барномаи имрӯз 25 ноябр ин мавзӯъҳоро дорем. на сафари Рустами Эмомалӣ ва на давраи пандемия боис нашуд ки милисаҳои рус аз боздошту ихроҷи муҳоҷирони тоҷик даст бикашанд. раиси нави Бонки миллии Тоҷикистон дар назди вакилон оиди нарху наво дар бозорҳои Тоҷикистон ва қурби сомонии ҳисобот дод. ва оилаи духтари ноболиғе ки ба гуфтаи онҳо баъди таҷовуз шудан кӯдак таваллуд кард, интизори расидани ҳақ ба ҳақ доранд. гапи мардум, кори мардум. ин фарзанд оғуша месӯзанда ки ҷигарта мерезад. қарор аст имрӯз Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси миллии Тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе дар Москав бо раиси Думаи давлатӣ ва ноиби сарвазири Русия мулоқот кунад. дирӯз ӯ бо Валентина Матвиенко, раиси шӯрои Федератсияи Русия, ҳамкориҳои минбаъдаи ду кишвар, аз ҷумла дар бахши муҳоҷират, яъне содагардонии гирифтани патент, авфи такрорӣ ва барқарор намудани парвозҳои доимиро матраҳ кард. албатта интизороти муҳоҷирони тоҷик аз ин вохӯриҳо зиёд аст, вале то беҳбуди вас имрӯз додгоҳи Русия қарори ихроҷи 21 тоҷикро содир намудааст. онҳо дар пайи як рейд дар Москав боздошт шуданд. яке аз дастгиршудаҳо гуфт қисме аз муҳоҷирон патент доштанд ва баъзеи дигар барои дароз кардани моҳлати он ба мақомот ариза дода буданд. полиси Москав сабабҳои ихроҷи муҳоҷирони тоҷикро ба радиои озодӣ тавзеҳ намедиҳанд. имрӯз раиси тоза интихоби Бонки миллии Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон баромад кард. ҳоким Холиқзода дар бораи болоравии нарху наво дар бозорҳои кишвар, қурби сомонӣ дар нисбати асъори хориҷӣ ва мушкилоте ки пандемияи коронавирус ба иқтисоди Тоҷикистон ба бор овард тавзеҳ дод. Алишер Зарифӣ дар парлумон буд ва гузориши ӯро мебинем. раиси Бонки миллии Тоҷикистон сабабҳои афзоиши нархи маҳсулотро ки дар моҳҳои ахир боис ба нигаронии сокинон шудааст шаҳр дод. Холиқ ҳокимзода рӯзи 25 ноябр дар парлумон гуфт, болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввалия дар моҳҳои марту апрел ва октябри имсол мушоҳида шудааст. вай афзуд ки нархи маҳсулот дар ин давра 50.6% афзоиш ёфта, ба ин раванд асосан нархи орду буринҷ, шакар, равған, картошка ва пиёз дохил мешавад. раиси Бонки миллӣ иддао кард ки ба болоравии нархҳо сабабҳои гуногун, аз ҷумла фишорҳои берунӣ дар пайи авҷ гирифтани бемории коронавирус, маҳдуд шудани ҳамлу нақл, кам гардидани баъзе аз маҳсулоти асосии хӯрокворӣ ва ба таҳлука афтодани мардум таъсир расондааст. соҳибкорон мегӯянд сабаби болоравии якбораи нархҳо бинобар поин омадани қурби пули миллӣ дар баробари доллари амрикоӣ аст. асъоре ки воридот асосан ба он сурат мегирад. дар чанд моҳи ахир сокинон аз болоравии чашмраси нархи хӯрокворӣ дар Тоҷикистон нигаронанд. онҳо мегӯянд дар давраи пандемия даромадҳояшон кам шудааст, аммо арзиши маҳсулот баръакс боло рафтааст. дар пайи чунин нигарониҳо баъзе аз иқтисоддонҳо таъкид карданд ки панҷшавии коронавирус пойбандии иқтисоди Тоҷикистонро аз хориҷа нишон дод ва бояд ба масъалаи тавлиди маҳсулоти ватанӣ таваҷҷӯҳи бештар шавад. ҳоким Холиқзода дар ҷаласаи парлумонӣ ҳамчунин дар бораи болоравии қурби сомонӣ дар баробари доллари амрикоӣ суҳбат намуд. ӯ гуфт ба ҳолати имрӯза, яъне 25 ноябр, қурби расмии асъори миллӣ 11 сомонию 30 дирам барои 1 доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. раиси Бонки миллӣ гуфт идомаи тавозуни манфии савдои кишвар, коҳиши интиқоли маблағҳо аз сабабҳои тағйиротҳо дар бозори асъор мебошад. Алишер Зарифӣ, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе. ҷомеаи ҷаҳонӣ ваъда дод ки дар 4 соли оянда ба Афғонистон ҳудуди 12 миллиард доллар кӯмак мекунад. ин тасмим шаби гузашта дар поёни конфронси Афғонистон 2020 дар шаҳри Женева гирифта шуд. конфронси нима онлайнии дурӯзаро Афғонистон, Финляндия ва Созмони милали муттаҳид ба таври муштарак баргузор карданд. дар пайи ду таркише ки дирӯз дар вилояти марказии бомёни Афғонистон рух дод, дасти кам 14 нафар кушта ва 45 тан захмӣ шуданд. таркиши ду бомбае ки дар роҳи марказӣ ба сӯи бозори маҳаллӣ гузошта шуда буд, 12 фарди мулкӣ ва 2 ходими полиси роҳро ба ҳалокат расонд. هدف مهم دولت افغانستانی است با این برنامه 5 ساله‌ای که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی‌های فوری، عاجل و اضطراری بر مردم در نظر بگیره و هم
اولویت‌های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور را در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم یک تغییر قابل لمس رخ بده. барқарории оташбас дар афғонистон мавзӯи муҳими дигари мавриди баҳс дар ин ҳамоиш буд. вазорати умури хориҷии Финляндия гуфт ки 66 кишвар ва 32 созмони байналмилалӣ иштироккунанда дар ин конфронс пуштибонии қавии худро аз сулҳи доимӣ ва фарогир дар афғонистон иброз карданд. бинандагони азиз, барномаро бо гузоришҳо аз Тоҷикистон идома медиҳам ва баъд як огоҳӣ хоҳем дид ки чаро баъзе комиссарони ҳарбӣ дар симои рӯзноманигор душман мебинанд. бо мо бимонед. дар Тоҷикистон то анҷоми мавсими тирамоҳӣ даъват ба артиш ҳамагӣ чанд рӯзи дигар боқӣ мондааст. ҳанӯз дар аввали моҳи ноябр вазорати дифоъ гуфта буд ки нақшаи даъват ба хизмат 100% иҷро шудааст. дар ҳоле ки ҳукумат васоити ахбори оммаро барои инъикоси раванди сафарбаркунии навазкарон ба хизмат ташвиқ мекунад, вале баъзе комиссарони ҳарбӣ дар минтақаи Кулоб рӯзноманигоронро душман меноманд. маҳмуҷон раҳматзода дар ин бора мегӯяд. баҳси барнои бегматзода хабарнигори мустақил ба комиссари ҳарбии Кулоб бар сари чанд акс ва 2 дақиқа навор аст. комиссар ба хабарнигор иҷозати аксгирӣ намедиҳад. баҳси барно бо комиссар ҳудуди 4 дақиқа давом кардааст. дар навор дида мешавад комиссар ба хабарнигор мегӯяд ӯ сардори ин ниҳод аст. то аз маркази матбуоти вазорати мудофиа иҷозат гирифта нашавад ба наворгирӣ роҳ намедиҳад. баҳси мо бо комиссарияти ҳарбии шаҳри Кулоб маҳмадиев лоиқ сар зад ки ӯ ҳангоми ба навор гирифтан бо ман муноқиша карда, яъне шумо барои душманони бегонаи давлат кор мекунед, бо пули бегона масалан зиндагӣ мекунед, шумо ҳаққи ба навор гирифтани здани мора надоред. ин баҳси комиссар бо хабарнигор дар ҳоле рух дод ки 6 моҳи пеш шаҳрдори Кулоб ба ҳамаи сохторҳо дастур дода буд ки ба хабарнигорон ҳамкорӣ кунанд ва робитаи хуб дошта бошанд. сиёсати иттилооти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин осмон омадааст, афғонистон омадааст, аз ҷо омадааст. маъзар ҳамиҷа зиндагӣ мекунад, проблемаро ба чашми худш мебинад, ба чашми ман намебинад, ба чашми худш мебинад, инъикос мекунад. мо ва шумо вазифадорем ки баррасӣ кунем, иҷро кунем. аммо барно мегӯяд ин дастури ба такрори шаҳрдорӣ иҷро намешавад. комиссари ҳарбии Кулоб ҳам дар як суҳбати кӯтоҳи телефонӣ гуфт хабарнигорон то иҷозати маркази матбуоти вазорати мудофиаро надошта бошанд ҳаққи аксгирии бинои онҳоро надоранд. ин дар ҳолест ки талош шуд беруни бино аксгирӣ шавад, на дохили он. хабарнигорон мегӯянд чунин монеагузориҳо дар ҳоли афзоишанд ва ҳам зидди озодии матбуот ва иттилоъ. шумо барномаи хабарии радио зодиро тамошо доред. як хонаводаи дар ҳисор аз кашолкорӣ дар таҳқиқи парвандаи марбут ба дастдарозӣ ба духтари ноболиғашон нигаронанд. духтари 13 солае ки ним соли пеш кӯдак ба дунё овард, иддао дорад аз ҷониби хешашон таҷовузу ҳомиладор шуд. ҳодиса соли гузашта рух дод, аммо боздошти гумонбар танҳо имсол ва баъди расонаӣ шудани ин қазия сурат гирифт. духтари ноболиғ дар суҳбат бо сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло гуфт ки бо гузашти моҳ эҳсоси модар буданро надорад ва мунтазири муҷозоти озордиҳандааш аст. ин ноболиғи 13 сола ки 6 моҳи пеш тифл ба дунё овард, бо кӯмаки модар ва бибияш ӯро бузург мекунад. ӯ иддао дорад ки соли пеш аз сӯи як марди хешаш таҷовуз ва ҳомиладор шуд. хонаводаи ӯ замоне аз ин ҳодиса огаҳ шуданд ки тифли батни ӯ 8 моҳа буд. ман гуфтам равған гирифта жирни гуфта будон ва мефаҳмида ки ман ҳомиладорам. ин ҳодиса соли гузашта рух додааст, аммо боздошти гумонбар дар дастдарозӣ ба номуси духтари хурдсол танҳо соли ҷорӣ ва баъди расонаӣ шудани он сурат гирифт. як дар намедорад
چه خیلی پرکراتوره، چه خیلی یک کار زدن ده آدم ترمه میشینه، یک ماشین زدن ده آدم ترمه میشینه. من بسیار گپا میفهمم، راه میبرم تحنه میکنن، خانه میدارم تحنه میکنن، گپی مردم کاری مردم. این فرزند آقوش همه قمیص وزانده که جگرت میریزم. این نابالغ 13 ساله که اکنون مادر است میگوید از عهده نگاه و بینی طفلش نمیبراید. سازمان حقوقی که از حق این دختر نابالغ حمایت میکند میگوید مقامات به خاطر اینکه دو تشخیص دینکا پدری مرد گمانبر را به این طفل ثابت نکرده است، ماده 138 یعنی تجاوز به ناموس را از پرونده به ماده 141 عوض کرده است. خانواده این نابالغ و هم حمایتگران او با این ماده کودکس جنایی راضی نیستند و ادوکات این دختری 13 ساله با عریضه شکایتی از دادستانی شهر حصار خواستار تحقیق دوباره پرونده شده است. جانب این مرد گمانبر در تجاوز دختر 13 ساله از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند. تلاش‌های این دختر نابالغ که تیفل به دنیا آورده است برای عادلانه تحقیق شدن پرونده و به جوابگری کشیدن مرد گمانبر در حالی است که خشونت و زورآوری نسبت زنان در تاجیکستان از موضوعهای داغ باقی میماند. دیدبان حقوق بشر سال گذشته در یک گزارش 30 صفحه‌ای که خشونت در هر سر قدم عنوان دارد گفت زورآوری به زن در خانواده مشکل جدی میماند، ولی حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمی کند. اما مقامات رسمی میگویند همه ساله در دایره معرکه 16 روز مبارزه علیه خشونت به این مشکل زنان تا حدی رسیدگی می کنند. همچنین آنها عملی شوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در عائله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها عنوان می کنند. حالا این نابالغ 13 ساله که شاید درک این همه مبارزه ها را ندارد، تنها امید به مقامات تفتیشاتی بسته است که روز عاملان این جنایت سنگین را که نسبت او روا دیدند جزا می‌دهند. ضمناً امروز در تاجیکستان معرکه 16 روز مبارزه با خشونت به ضد زنان آغاز یافت. در ولایت سوق نمایندگان سازمان‌های حقوق زنان به مردان یاد می‌دهند که چگونه باید با همسرانشان خوش معامله باشند. خب بینندگان عزیز، یک مشکل تکنیکی پیش آمد و حالا پیشکش شما می شود. خب بینندگان عزیز، من برنامه را ادامه میدیم و یک خبر داریم از روسیه. خدمات امنیتی فدرالی روسیه میگوید از عمل تروریستی در ولایت مسکو آماده میشد پیشگیری کرده است. به قول منبع در این ولایت یکی از اعضایان گروهی به نام دولت اسلامی را دستگیر کردند که زاده آسیای مرکزی می باشد. در نوار نشر شده از لحظه بازداشت در منزل گمانبر، کشف و مصادره مواد ترکنده خودساخت و شناسنامه خارجی تاجیکستان دیده می شود. و بینندگان عزیز، باید گفت که بسیاری از فعالان حقوق میگویند که بسیار حالتایی بودند که در روسیه مهاجران را دستگیر میکنند، ولی این یک نوع صحنه سازی شده است و در دادگاه ها نیز آنها به طور منصفانه پروندهشان تحقیق نمی شود. و بینندگان عزیز، ما از شما سوالهای زیادی را دریافت میکنیم چند روز اخیر وابسته به پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان. من در نوید بامدادی همین گونه در برنامه‌های دیگر در سرخط خبرهای روز برای شما در این باره با تفصیل صحبت کردم. جمله درباره آن گفتم که پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه آغاز شده است و به مسکو الکی روزی 28 پرواز شروع می شود و شما می توانید آنهایی که شهروندی روسیه را دارند بلیط خریده به روسیه پرواز کنید. بینندگان عزیز، با همین مطلب می رسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا باز با خبرهای تازه شما را منتظر خواهیم بود. خود را تا اون دم احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز.